Ya, Federico. Shout out kay Federico Bravo. Yun. Yan si Federico, matibay, matatag. Dos Santos. 10 seconds to shoot. Rebound by Santos. Pure step. Inaliwa. 2 points by Santos. Again, winning the ball. Masuk. John. Miguel. Castro. Rosario. Masuk ke lima tres. Rebound Guerrero. Guerrero ke Castro again. Masuk ke lima tres. Shooting no? Dating? APP player yan. Pero maliit, no? Karawan, long two. Wala, rebound Rosario. Castro to Miguel. Winning the ball, Miguel to Guerrero. Foul by jersey number Maliit pero, maliit. 29, Santos. Shout out kay Justin. Bye! Yun! Grabe, maglaro ka na ba ya? O tibay. Shout out Justin. Paiso. Justin Posto. Shout out kay referee Justin Paiso. Referee of the game. Masaway. Masaway ka ba eh? 5 minutes, 19 seconds. Santos to Karama. Magsab ka na ba? Ano ba? Karama. Jonas. Oh, Jonas? Rosario. Eric. Substitution. MVP. Magkano premium na ba? Bro, yung tibay. Sean to Castro. Foul by jersey number 5. Hindi siya pa daw. Rod. Sabuto nga bang wala ni yung dahil? Panangin ako, ito lang yan. Walang madagang palangin ng Jay. Federico, ano mo na? Ano mo na ako? Ano eh? Oh, sino yan? Number ano? Yan. Shout out kay Bobius Apollo. All 24. Deadlock to 24. Score all 24. Soriano. Miguel Rosario. Miguel. Time out. Music. Yun. Oh, 24. Shout out kay Federico Bravo. Yeah, Federico Blago, kaway. Federico. MVP ng Batang Sentro. Federico, kaway. Mayayain. Dating bibibligan. Pero bakit maliit siya? Kaya maliit to? Maliit. Baka noon pa yun? Noon ba? Oo, noon pa yun. Ngayon, malalaki na yun. Castro. No, kasi wala pang magaling noon eh. MVP. Winning the ball. Saan dyan? Saan pa niya? Wala. Gusto. Ay, ganun ba? Santos. Kaya nahirapan na siya gumalaw, no? Soriano to Gusto. To
tumira ng 3. Wala. Rebound by Ferrer. Ferrer, rebound balik. Ferrer. 2 points by Ferrer. Marunong pero marunong nino. Dati siguro player mo nito. Last 2 minutes. 2 minutes. Isa yung Thunders, Change lamang na. 24 lang po tayo. Lamang na ang SIN Thunder. Rebound by Rosario. Rosario to Miguel. Miguel kinaliwa. 3 points. Kinaliwa ni Miguel. Tarama. Wala. Rebound na Asuncion. 1 minute 25 seconds. Miguel Ferrer. Layup. 2 points to Ferrer. Marunong si Pire, marunong. And seconds to shoot. Santos, long 2. 58 seconds. Rosario, Lea, wala. Santos, 50 seconds. Tarama. Toriano, long 2. Wala, rebound ni MVP. Asuncion, rebound. 35 seconds. 30 seconds. Castro. Step back. Wala. 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Bang! Tapos kita ko na. Counted. Kata di kagawad. Shout out Yeye TV. Yan, kapatid. Official score 32 Kapatid. in favor of SIN Thunder. Kapatid. Rep, kayo ng bola. Nagawa Third quarter. Kayo ng bola. Oh, bola na dito sa ano. SIN Thunder. Bola na dito. Oh, bola na doon. SIN Thunder. Bulayo. Bola ng Thunder. Miguel to Castro. Subok ng 3. 3 points by Castro. Santos Busto. Bukarama. Long 2. Bukarama 2 points. Magaling ka ba ah? Miguel, subok ng 3. 3 points by Miguel. Gusto. Third round short, diba ni MVP? MVP, foul by jersey number MVP yan. 6. Kailan naging MVP yan? Kailan naging MVP? Kailan na? Junior siguro, junior pa siya, junior pa. Senior? One
out of 2 by MVP. Castro. Susubok ulit ng 3. Rebound by MVP. Gawan Buko. Bay, ginawa mo bay. Traveling violation. Soriano. Garama, long 2. Garama, 2 points. Tira bay. Apelido tumiran 3. Short. And seconds to shoot. Apelido. Tira mo bay. 5 seconds to shoot. 2 points by Rosario. Official score 40-31 in favor of SIN Thunder. Miguel, Son, Leia, jersey number 27. Magaling ka mo na ba yan? Magaling ka bay. Gusto. Gusto. Rebound. Attack by SA Thunder. Time remaining 6 minutes 52 seconds. MVP 2 points by MVP. Castro tumira 3. Short. Rebound ni MVP. Santos. Soriano layup. 2 points by Soriano. Rebound ulit ni MVP. Pass to Santos. To MVP. Santos, tumira ng 3. Short. Still back. How about this is number 6? That's your second personal foul. Official score 42-35 in favor of SIN Thunder. Ending 5 minutes 49 seconds. Busto. Using guard by Busto. Bay, mahabol kayo bay. Mahabol bay. Apelido tumira 3. 3 points by Apelido. Apelido for 3. Shot from Miguel. Apelido, sumubok ulit. Wala, malakas. Diba ni Miguel? Miguel to Rosario.
Steal by Soriano. Pass, apelido. Castro tumira ng 3. Bang! 3 points! Shooter no? Official score. 40-39. Time out! Junas, satu kay Junas. Satu sa mga referee, si referee Justin, Kagawad, tsaka si Aroswelio. Bab Dagupan, satu sa Bab Dagupan. Yan, Justin, nag-bab na. 40-39, favor of Thunder. Gusto tumira ng 3. Malakas. Lan, satu sa Lan. Miguel. Castro, subukan ulit ang 3. Grabe, 3 points by Castro. Iba ni Castro. Shooter si Castro. Busto. Castro de los Santos. To Busto. Short. Rebanda Asunción to Miguel. Orixon. Short. Eh, sayang pa eh. MVP. Steal by Asunción. Two minutes, 50 seconds. 10 seconds to shoot. Grabe ka. Castro. Back to back. 3 points. Iba ni Castro. Shoutout kay Castro. Yes. Pero hindi na siya makatambok makasali yan. Miguel. Orixon. Tira mo na, boy! Miguel. To Asunción, 10 seconds to shoot. Miguel to Castro. Susubok ulit ng 3. Bang! Bang! 3 points. Grabe. Tira mo na, Lan! Lan, tira mo na! Gusto. 3 points by Busto. Time remaining 1 minute 55 seconds. Again, subok ng 3. Rebound by MVP. To Karamat. Just ball by Karamat. Ano, isa yung thunder daw, isa in? Opo. Ha? Hindi. Grabe. Ano yung sa thunder tsaka ano? Yung kalaro, isa in? Time remaining 1 minute 5 seconds. Ha? Isa in violet. Ah, violet. 57-42, official score. Rebound by De Los Santos. Bill. 2 points. 2 points by Yeah! Bill. Nakasya to dyan, Lan. 40 seconds. 35 seconds. Papakdol.
30 seconds. 10 seconds to shoot. 25 seconds. 20 seconds. Tama, Kuya Andres. Wala. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Paul, di ba na balo? Eh, makano ka magbigay na magbigay. Di ba na tanong? Tuman gini. Tuman Paul. Kurang ka pa kurang. Counter. Ang gawin pa ako. Kala ko pa. Sige naman, sir. Nasuwala na. Mayroon yung musut lan. Kalbo. Kalbo. Kuy. Permalan Dumaguete City. Baila mga. Ping. Ano? Naru.
Time to shoot. Kulay kucing. Ang paki. Federico, bravo. Time to shoot. Time to shoot. Rebusan. Time to shoot. Three minutes and 50 seconds. Time to shoot. Time to shoot. Score 54-65. Score 54-65. Time to shoot. 5 to shoot. Drive na lang. Last 3 minutes. Last 3 minutes. Kasi number 2 ah. Pangutang ko. 10 to shoot. And to shoot. Time. 2 minutes and 18 seconds. And to shoot. 5 to shoot. Good. Very good. Gula siya ya. Amin, 14. Good. Hindi, joke lang. 14 ba? 14 na lang, 14 sa 1 minute and 45 seconds. And to shoot. 5 to shoot. Grabe.
Shooter, shooter. Time remaining. 1 minute and 10 seconds. Last 55 seconds. Hoy, alam mo nang nanalo. Yeah. Bye-bye. Ugalit. Thunder. Yun, grabe. Need 3 points. Grabe. Judas, grabe Judas oh. Panalo Judas sa mga moves. 10 seconds. 5 seconds. Panalo lang yan. Yeah.